Ngipediang sampai bisa sisin ka MSS Gospel Preaching Channel. Bat ke khobor mtagas ngi ke day shapang ke jingsuk. Kila penkiak thalaru ia ke jingmong upat ba jonga. Kia ong. Ke jingsuk haba omdon ke jingsuk. Ngilaban syam kitab Jeremia kelenong kebenriu kedekat kebakat sao. Ublay Ukraine yakini kenten langba uprofet Jeremia. Hagaba uprofet Jeremia ulatho yakini ki hagaspa snem kebahan riu. 6th century BC. Ublay ulakren ya kejingsuk jongno. Hanrai Ukraine naga benta ki beriu ki ba ulajit ki Israel kan. Namari ki Israel laju hiar thma barbor nadu ki por menberim nadu ki por u David Moses bat u Joshua da ki jaj benriu Arab Middle East ki balaker saudong yagari Israel bat ya kanong ba jongka ke Jerusalem lepenjot bonsen. Ublay wang kane kalong kanong ba Jerusalem ngalabu yaka hapedeng kijaj benriu pat kiri kilong barok saudong yaka. Kitab Ezekiel kanong kebasan kedekot kebasan. Kiri barok saudong yaka nong ba Jerusalem kilong kijaj benriu Arab nation kum ke Syria, Lebanon, Egypt, Jordan, Turki, Iran, bat kiway. Kine kiri ki beker saudong yaka kidai ki nongshun jongka nadu handai haduk mentah. Kine kiri Arab kilong kiba isi jaj benriu jiu. Bat bon kimane belai thau. Handrai ki Israel pat kimane ya ublay ubaim. Ublay jong u Abraham, u Isaac bat u Jacob. Kijaj benriu Arab ki kentop baro na ki ying jan u Edom bat ki Ishmael. Ki Moab bat ki Hagar. Ki Jibel ki Ammon bat ki Amalek. Ki Filistia bat ki Tyros. Katkum ke kitab Sam kenong kebapra pulai kedekat ke benriu hadu nyo. Kine kiri barok ki yayelek thma bat ki Israel. Hausnem kat kendai san punyo edi ki Jordan ki om. Ki kti jongi kin om syong thaj tat pendangin yo iya ke jing kelon bat jing jot jong ki jiu. Anda ki jiu kinja negeri Israel uway u Arab unshat kemen. Haukat kendain riu punyo edi u presiden ke Egypt wong. Ladagat ma ke khibat ke Israel ngin yelek sendon. Kenang ban penduk ia ke Israel nasla perthai. U prime minister ke Sudan pat wong. Kari Israel kalong ke jingma ya ke jait benriu. Kamdan hok bandan hasla perthai. Kata gejia hausnem kat kendai san punriu edi. Kumta ter barok kiri Arab ki kwa ban penduk jaj ya ki jaj benriu Israel. Hadu kinai kisngi bamenta. Kia her thma ya ki Israel. Handrai ki Israel ki job man kepor ya lagi nongshun. Kejingwat jingisuk hapadeng ke Israel bat kiri Arab. Kalalong man kipor kisnem ban pen Yesuk hapadeng jongki. Sipor i kumba ke jingsuk kalawan. Handrai tangkat to katne kialet thma biang. Hapadeng kine kisnem kabasyir kaitam ke jing her thma ye ki jiu. Dei hakapor Adolf Hitler. Nadu kat kendai lai kendai. Hadu kat kendai sabosan edi.
Ha kabala le bensat ya ki jiu ha kato kapor. Ha kabala penyap hadu nriu peu lak ngut ki Israel. Wat la kataru ki Israel ki klem jak setia na selapar thai. Nadu ukat kendai sau pra edi. Hadu menta ki Israel ki lanang roy ha ka jing bon pai. Ha kabala poi hadu kendai peu lak tam ngut. Kat hadu unus nem. Kabamut kendai $1 million barok ki Israel. Nakata daw usembay Israel unam ja na selapar thai. Jeremiah live huway kadakot kabalay pundriw. Kumta kiladon shibon ki thama bat shibon ki jutang jing Yesuk. Peace treaty. Hapadang ki Arab bat ke Israel. Hanrai hadu kinai kisngi amdan jing Yesuk bat amdan jing suk. Kumju hakan nega thama kasa kabala ne arsnam. I kumba ke jingsuk kalawan. Bat kaladon ke jingyate jingsuk hapadang ki Arab bat Israel. Ha ke jinglong siang nong penisuk. Daw Presiden Donald Trump. Presiden ke Amerika. Hanrai kidak ki pauhi baga jingsuk kan amdan. Presiden berim Bill Clinton jongga Amerika uong. Shibun ki peace plan lale ha Middle East. Hanrai ke jingsuk basisha kan amwan hapadang ke Israel bat kiri Arab. Ke jingsuk kan wan tat anda Mesaya ubalong Jisu Kris unwan dalade banlong ke jing penyesuk. Day na kata baka ketin ublay kaang ke jingsuk haba kamdan ke jingsuk. Jeremiah nriu khatsau. Kumta ki Israel kin sekhmi lenti ya ke jingsuk ke bansawan haki por banwan. Kat hadu bakin sayate jutang jingsuk bat ukris lamler na antikris. Bat kata kejutang jingsuk ru kan long tang kejutang lamler ong u Isaya. Nabab hila ong. Ngila pelong jutang bat kejinyap. Bat kedujok ru. Ngidon jingikut. Namar ngila pelong cekari ya kejing lamler. Bat hapok kejing lamler ngila buri ya lade. Te kejutang jong pi kebabat kejinyap. An pendam no bat kejinyakut jong hibat kedujok kanom ne ngilak pansyam kitab Isaya kelenong kebaar pupra kedekot kebakat saw haduk kat pra kabamut bagi Israel kiwat ya kejingsuk kejutang jong kejingsuk ken Henry kinnya kenduk penban bat ukris lamler ne Mesaya lamler anti Mesaya ubalong unong syun bakrau ki Israel namar ulong tang umrat klau. Kadau kolong namar bakimpat pediang ya ujisu kum Mesaya jongki. Namar ya uta uba ublay ulapha kim pediang. Henry kin pediang ya uba klem lapha. Ujisu uong. Nga ngalawan haka kerteng ukpa jonga. Henry pim pediang ya nga. Lada uway pat unwan haka kerteng laga jonghi ya uta pin pediang. Gospel Yonis kalanong kebesan kedekot kebesar pulai. Shisha ki Israel kin pediang ya uta ya uba ublay syum lepa. Uta uday ukris lamler antikris. Na kata-katau ke jingsuk basisha baki Israel kin yo daitat anda kin itu bat pediang ya ujisu kum Mesaya jongki. Katakan dia hapok kata kapor jong ke sitiyau bakado balaong da Daniel kendai arbunyo. Day na kata kadau ba ujisu uong ya ke jingsuk nga i no hapi ya ke jingsuk ke jong nga ai hapi
kumba kata ka perthai ka ai nga ai manga hapi gospel yonis kalnong berkat sau berkat ke baar nyo ublei uladap ai ka jingsuk sya ka perthai lang ba ukhon jong u Jesu Christ ula ai haki Israel ro henrai ki Israel kim pediang ye ubalong kata ka jingsuk basisha ulawan syala kijong kabamut syaki Israel henrai kibadai lagi jong kim pediang ye yonis iwai dekat kebekat we henrai kat kiba pediang ye Jesu la ai haki kabor ayu banlong ki khono belai kata haki banget haka kerteng jong Jesu yonis iwai dekat kebekat ar kumta ki Israel kin yo ya ke jingsuk basisha dei tat anda baro kin tip ba Jesu uba kila kentat udai pleng umesaya jongki dei tat hadu bandekut ki ei baro ki ba haga perthai ba menta ki Israel kin pediang ken ya Jesu hakmi ki sengi kin poi ong utrai bangan thau ya ke jutang bathamai bat keying Israel bat keying Judaro Jeremiah life way ublay daga banta ka buram ko jongo amen